Kasongo aende asiende? Wangapi anasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Thikũ ĩmwe tu thutha wa gĩkundi kĩa atongoria na aikari kuma Murang'a gũcera thingira-inĩ wa Iregi, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩwe Rigathĩ wa Gachagua nĩacerete mwena ũcio, ũndũ ũrĩa ũroneka gũkindĩra uge wake mwena ũcio. Munaweza pigia Kasongo kura? Munaweza mpigia? Akiaria mwena wake no Murang'a, Gachagua nĩaugire atĩ thirikari nĩagĩte ũndũ ona wothe ĩngiuga ĩkĩire mũingĩ na nĩkĩo ĩrageria kuha aikari a kĩrĩma na njĩra ya kũmahe mbeca. Jana aliita watu hapa Murang'a watu 5,000. Si ndio? Akawahonga na kila mtu shilingi 10,000. Ate watu wa Murang'a wapigie Kasongo kura. Inawezekana? Inawezekana? Andu wa Murang'a nĩ tũkinyĩtie ũrimũ hau atĩ araheanaga 10,000 andũ 5,000 Murang'a kwĩna andũ 1,000,000. Ihinda-inĩ rĩu nĩaugire atĩ itanya rĩake rĩa gũkeheria thirikari ya Ruto wathani-inĩ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte rĩrĩ hoho, akĩũria Kenya mamũnyite mbaru matekwegega. Unajua huyu Kasongo anafikiria ni mwerevu sana. Sasa amejua tuko na chama chetu cha GDCP na anajua kuna mtu anaweza chaguliwa na UDA. UDA ni kahwilbaro ya yellow. Ametengeneza tuhwilbaro ingine ya blue, ya red, ya green. Nyinyi mtakubali wheelbarrow? Hata hapa Murang'a amemwambia vijana wengine hapa watengeneza kahwilbaro, watu wajifiche hapo. Wanajifanya hawataki Kasongo, lakini ni watu ya Kasongo na ni wheelbarrow ya Kasongo. Mtakubali watu ya Murang'a? Ihinda-inĩ rĩu nĩokĩrĩire atongoria arĩa mararĩ thingira-inĩ wa Iregi, akiuga mararĩ kũhang'ĩra nda ciao no ti kũrũmbũiya mathĩna ma mũingĩ. Kasongo nilisema hatuwezi zika ndovu na pembe. Hii pesa ya siasa haina risiti na haina deni. Watu wakule pesa ya Kasongo lakini wasiuze roho yao. Kasongo anyolewe pesa ile yote yako naye. Kasongo anyolewe asinyolewe. Kasongo anyolewe asinyolewe. Harambee! Murang'a hoi! Murang'a ndio headquarter ya itungati ya Mlima Kenya. Atongoria arĩa mekumagarĩtie Gachagua makiuga marĩ na mwĩhoko nĩ makaiũkia ũhotani na meheria thirikari ya Kenya Kwanza. Wewe unasema unataka kulipa watu ambaye uliua. Kama ulipeana milioni 5 kwa wachezaji wa Harambee Stars kwa kufunga bao peke yake, nataka utuambie ni pesa ngapi inatosha kuua mtoto wa mtu. Nĩ morĩtie a Kenya meyumĩrie kuona mathĩna marĩa marĩ namo thirikari nĩyagete kũmarũmbũiya. Ruto alisema Wakikuyu utawanunua tu na pesa. Na ndio unaona viongozi wenu wanapeleka watu pale. Inywe ne morete. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Nani amesema atapiga wamama risasi ya mguu?